Orio mno mlolo muherwa owinga ngara ya Western Nyota TV ambilibu chiro resipindi sio buruki dino sanga kuungi obara karama kwa kabanike hore hamchimbe katika buhane echi ya Mungu mera na sio Priska Chuki nyalanda yori na Pius Kangausi sabandere abasiyaje wakushora mwanamalago ulubu chiro no okurula mchimbe katika buhane echi ya Mungu ambia bimbilibu chiro mami Jeff ninjaka nawe sabaso wole mera kao nendo wanurula ambia mami Jeff Wanena sana Priska ushire walori bosi aba Western Nyota TV umera ni Apochi Jafed nocha mwananga Jeff nocha mwananga msata mataya manji karibu sana na habako yale rotinyanga lakini ndinyobira walori mbo engalushe kwa nyabuona aka mumbo lewe Orio mno mami Jafed ambia honorable mediatrice Mwasuma siya wabani walinganda Nyota TV umera kanye na ngo mediatrice kamito wangira nina mnyekera nula mnyala kudalangi Orio mno honorable Indindi regular honorable mwami Indindi Mwana ina honorable ule kabisa nuone mwangu mwana explain madara mugabani Julisia. Orio mno. Mpaka dia mereka kete wachange wakorana bono akulala nanga mpaka hiyo jumla. Kete watu wote wa Mungu ujere umonde yale mno geresha mani kokukana. Orio mno. Ambia honorable Catherine. Yes, anaga Catherine na hayo manyo aka Kipepeo. Luna Matayos, director wa Impreza Academy sanga riba na bange badire kisa mkurugenzi wa vitu tijidindi vingi lakini mwaka kosi kushukura nyasaye hulwa at least hadi kwa hakutana no kesi ya msiano wewe mweya hauno kalole manundu ya luna ita deka Orio mno Jeff akonja na Kakamega umwami Catherine andola video yao honorable Catherine video yao ndola kama hangiko sisi kusiendelea manyere kujasa oinyola pengine mitandao kirutu pankirea nuku chaki baharero jakire jake honende okureba amakuwa akabanike hore mundu asangare ekulo kwa berenende okuyimsibwa kwa marebo aka amahole makalusio akamarebo aka KCC ne mwako kama kalusio kena konda hesa ndebe humbwe mluchi rumundu leo wolaye kula western sabirasa bila indini sikalo nende balimu bosi bamendo kuri borra humbwe ulo nakana ne marebo kabanike hore aka KCC kano birure hena ifo kama bandu barula mumbo o mwa Kenya Jeff dobero mukeni sabasa kujake na Orio, agora será monado mungkin tak, nama dia the pioneer, which original. Tahu yang ada sebab ada benda hiyo ndio ajiro kama ni kweli. Aya, ku bekana marebo ndenya ku pravio CS wefu Olango Magoha bola mbu ye na amarebo karoletale 10 na karoletale 10 lamba anenja kautia ko makuwa kwa mwaka shpada tin sana ta lakini amarebo abana bakhola bulai mwalo shinga na karole bulai ingawa to kale homo subject everything ndi nyumshinga na kebune species na lakini nyasaye ya na bana ndio karo hamakuwa ko mumba na bombo kuba number 1 and tinamba tinho mbola nishindishile tira konya kube abantu bombo kumanyishembo amasomo na kev tira kulata bo professor badlanga Mateo nore bangide alapopira mu pleji punyola abantu mo basoma professor na bantu sana ko ejindishe embonane njambe sana okulanda amarebo karule abantu bombo baramberi nili kuwa lilaisa nili abana balamberano ejindishirimo na websi okubatira omukono n'okubamanyinjira batya mu university abana bano bakyerere bahonye ekiseemu kyefu
etio mungu kana ilikuwa lilaisa na basic Olio mnondra bese Honorable Catherine ilo iba hailurure mbwe muhuma akoho amare bokabana nje ku primary mwafunyasi nende max kadaru no wadie kuduwa ndi mwalimu mara mingi kasindi mareo kachichanga sanga waves chichanga nano kweli abana babiri bandi lakini kukandu hasi kidogo si sana kidogo lakini bana babiri nano the subject chabakolele bina imuno then also because of maths the physics they are very very much affected but bana babiri muno arts so echinyaka chindi bantu bayenda babiri bangi bachapa ka university bandi average ne bangi nano bibichanga ka waves lakini all in your congratulations kwanza abana bose abedigire bambuka amanyira abantu bangi bari alume lakini bana bafumbuke bedigirisia regardless ya covid bedigirisia bandika marebo nkhandi baedisia shetani so esenyo congratulate bimunga tando ora rionyo result alanyodasa because which a few cheating cases withhold results has children lakini mwana sasa yeye paka yavira hata wale wakayawicha school wamanyira science school high school inyodanga bana bandi after registration ni bakora ogonye mpaka chisimu oje paka mfide yogonye chief ogonye dikuru bamwende ndio kuruza barela school ya hali male abandi bacha kudeye kama ni baby so at the end of the day ye hali malebo yesi muda taliba gonya lira ni banyoda so nebenda yako anje kwanza congratulate mbwe babiri leba ambuhe hata na nyore grade C kupangusya sama basika huyo siasa teacher sinda amina ngamo mbalo mungu siluta hata so bere sikuno mpaka no tatia ola yoda we improve so man have just the different challenges sana sindi but at the end of the day omoyo kukumana uko niyo kulingana ngano manya ko mundu no sala part of a problem in the future ngati yesi yetinye science bilisia nende mungu yesi bilisia paka yamana yuna mundu na hasa bila yasimuka na honya siana Olio una Honorable Catherine Honorable Mediatrice Honorable Mediatrice osimisie sabaso unmute audio yao Olio una Catherine kuna kana mareba musanga funo ngolwa bana bakorere handingo sisanga sisi muno ni mwe abana befwe aba Western Kenya ni babere imberi number 1 Simiyu ya bere umungu wa Western Kenya wasonga namba 2 no Western Kenya no ngada namba 8 namba Mandaga no Western Kenya kwa hiyo ni msaada sana kuna bana bakore mareba kulo tana de makwa kawo ni bana ni bari munyumba basoma muno lakini abana bifeka sire bahoda marebo bilai abana bimbo siande nyo bonda ko bantu ba mumbo ngada bana bakirwe marebo bano ibana befwe lakini siwaweza kama mkundi ya Western Kenya isababu chikera barano ngade mkundi ya Western Kenya hasa budana yandula Ekukuli binura ne to the standards enchina kwe sabana olamo area chini kula ngada masomo ka primary marebo ka primary kama Busia wefu bana ba horribile sana lakini ngada bana bana bechobwera bikuli birwanyu wa mumbo becho cha Murang'a becho cha Nairobi becho cha so marebo karula nolamo bana babere boost ebikundi bindi ebikundi bidongere nyuma lakini bana befurania kwa hivyo esenda saba mwe efonga bantu ya viongozi bantu ya utemba ole na mkuli befo kunleko chiria echinyada kwa tractor bana bana class 8 ama no primary waswe kombe mwana nachagua national school anairuka chagua Mary Hill Alliance atemo chagua Kakamega High or Kondanya Girls so atubana befo no badongano beko ele bikuli befwe every mumbo otherwise nimusangafu Catherine mwalimu Catherine oliomuno school sia ofisi ya bana bangi okona bilai oendele kuno mwalimu indi abanu sector ino unaponyena kudirani makona dada
kurele kukungefe to that level or la ECD mpaka secondary ili wana wefubara kwa chabani mliona honorable mwami ndindi ebigane byo ndio muna wao chakira ndio maana alibovila ina mbrebile sawa honorable oyo muno hanja kenende okwe wasia eno kubirorio muno abe kasere banyu na ke omalai omwami apochi ai kesi angie odiande kesi angie Luswahili State of Gas na Achana University omanye mwa orevile so wakuongezia Kate na Ali abantu bayimpreza obakobirorio muno olumuno sindike iradiyefu ndekonyere okuya ngogo okuboora abaana mulula mungo abaana akorebilayo muno nga badaha ama nga bapaala mu baakole naarahasinyesaasi okukula omukoreno era nesebuda wenya okwekungera nga imbusi sinyeseheesyoha nanesehaasi okulingana osiondurwemo nasieso onyala okyakirawo yoyesingisya mukula kanisa bana omfano kwa marehemu Profesa Ali Masuri yabolari amarebo kayakolanga kambere ko siyakwa mpaka kula amarebo kakandaka akakonko yakwa yanyulati lakini yo hasibe mukaye okusimbo kaye cha ya profesa and profesa umanye kanje so andikire betabo umanye kanje sema islam alos cha kirabwe nao olingane mwe munge wakwe bose ko sinduzo para mwaro wahera hata sinyana sia badusuza ko talent yao ama sinduzo nenda wapo leo mwene cyo para mwaro macha ikao selimu hata nukukina lingana na bwe na o chaka muharonya na wapo la sina ochako ko singi sana ndi grade yo nyoreo utaka ko konya kubla mwena murafumu maralingala mbu ya munyore aro muri kama bantu bahengera mukoya kufua aba muchakera we na okoya kusia imo siyo bubiri urena netive technical training lege secho muchiyo moja we ango burimo cha abani tere course cha plumbing okude kule mitaro okukwanya garden nga kwakola kutamina nyuma cha mungu leje ocho yake zindu onyalo kuba fundi wa maji mungu anyalo kuba na lura onende yache hapo na daktari yache asomalo lakini na kunya muluko ngo ndungu mune wa mumbagire nyumba ne wa mwingeze kama munyumba ocha mukimo yako directive sikiria wecho mwe ko kujusu burimo wa habo kujusu wa masoro ko kumba haki nyumba kama haki okuirama sisi tunataka kwa motivation anamu kusona isharani yaweke ulogo leo singera wane wecho sukuru sanare betenge ndokuita kwa nani eneo kukuru na matongolo mai ama hata ni ya hawaii course ya interior design kucho kunjao kumba hiyo mbaili hawaii kwa natangara lakini yocho pangira hiyo mbaili no hiyo nebela hiyo mpaka mundu ni engera mnyomba na dola hiyo mbaili kwa nebela hiyo kabisa kwa hiyo mundu agrade hawanyora kuchakira wewe na wewe nini takumbosia na mnyekera mama media hapo wena bwana befwe aba bebe bila hii nga kunyela yewe by the way nya kila mwesa ni nya number 1 kunyela sub county lakini ni wala pompo araba ndio cha goro lingara inyuma kuliko vera abana bangi kwa bada sanye rwani wala tubo sikiri ubene ubwemerezi bona habana banu bose bakende rwanyi baje banyole network rwanyi lokubera benabo ni abakabere ndo asiba basomere naye mulala habe PS onje habe CS onje to mu department plan becho onya becho broaden na network yetu lakini abandi bakunyana kwa adonga nabo bose basindika matokeo kero ndio kukulete pano bidai ngeki waziri Magoha ya Bechanengi bwaru umwana yayo da 160 marks 150 something marks na pala marewo ka primary lakini umwana uno yakasere yani wala B minor yakasere yani wala B plus
ama donga kunyala na donga munga kati yao alecha mungu abarakira mungu kulinderu wanyi kulingale market kapunyala kwa wakonya bosi basindike chigrade cyawe ejo banyanda kutumika mbere keze kuli bya kubeno alafu ile abantu barule ruwanyi beche badali banyanda kusomera mu kuli ndona mwanyi so kulingana ndio kuli ile hapa ndio ingala ungebudela ni first kuli kama St Benedict elani eskundi yote harusi abantu basare bakongo kerumu no ingala jono sogo bosi ya Grace ingira yani isi abantu bakongo nubula mata Professor Kalista Juma marehemu eso na jono sogo ndio kudelagi alafu umuntu anye lokulawa ya siku haya chakule ya kulusana mskelumu kutake to badinya wala resemani kulingale kuni likingira sinacha kunyana kwa kuonyera nene max kabadongera kabaranaka ko kabadongera na basi wefuero wanyalo kusingira lecha mabeba andu bakongo keno Oriyo mno eseni hule wendi mbaramuri kuno sirisi kuriye erihula eria mumbo ya Kenya nikalamba bana befue ababira marebo kuriyo bakoba mubikuli muchimbe kachindi erihula riefue eria mumbo ya Kenya kuno sirisi kuriya bumba masomo nikalamba bana befue barakubira kuriyo baraka so kubayira Central okubayira lakini sukubara hawa okuyimbaha mumbo yefue okusirisi erihula riyawe omwami Jeff mumuliro ko honorable mediators na kolombo wakena kumbatitanga yale ni kweli na tiskuru tiefu shikalitu mama bandu barula western ta esinda so mama mwila ngoro manyere mwila ta lakini wale homa ndaba chuku wale homa ndaba dabo wale homa ndaba abakisi nukula nga makuwa ka national integration nosia makuwa ka national integration hello kura ngori we wino lyo bayani de hindi yange kura okay notia makuwa ka national integration ola lambu the aim ni abandu kumanyane the national diversity we appreciate the national diversity umundu yakana naso ma central shikalibati okubaya nanya tawe na omuchukwe naso Kakamega chatonga obulamba bulinote Kakamega high school walanyolewo abana abarula kadam CMTD tesimbeka tofauti lakini ilikuwa liongolo Kenya kulenje mako kinekos obalakano umwana na hasoma atiena umwana na hasoma areranda ku eshincho kulanga mbu after benefits mwefu omwana na hasoma yakaba daktari ati amenya Nairobi na amenya guru nomba amenya Runda na tongayo yeye ni Kenya hapo bolenda actually la mashitulanga tu abantu bakalula hasoma bana bakalo hange go pala pale kule tumamengo abantu abana basoma mskuli Kakamega note St. Peter's Mura Mwami Jeff ndio kusi sauti yao kidogo Mwami Jeff school bakalo hapo school no di notero tira mkubwa la tira moranga enfabendo Mwami Jeff sababu kwa ni sauti yao Mwami Jeff walikuwa amapo wakamana sana lakini sauti yao ndio kukosia ndola halamu barawa endelea Mwami Jeff okay embona eshishe bwana niko amakuwa ka alumni abana bano Kenya hapo kusili kuchinjisha kulanga alumni bimukusanyiko babana bahasoma mu school fulani kera abana bano bahasoma mu school zino nabakaluhanga bahusiye school ino nene mbolanga kira nokubona kubatitanga basoma muranga ile bahabarayo Kenya hapo kubene the strong alumni kubalambo hulitanga mulusungu kubalambo schools grow because of parents and alumni igoyo bahasoma
wireko hopo wakalo hop school no honya pe school wakula okate sala nomba idesk of school ni school hizo tunakula kila tuko na bana basomesa batia batendero bamenya akalaba makosa abantu bakalushe school diabo bambasha ezi amabrai ona number part abantu bamahabo a dormitory muila high school handa konya umbahe ila barato abantu bose bari mu school yose konya posit school diabo ulileta honorable bosano bakalisha mu school zibatenda amontino babire the principals babene and a very strong alumni at school tilakula ondio mwami je honorable Catherine nandolango si video yao sasa umwema achi kidogo alafu kufunya kuendelea nimba haine no mlolo muherwa ingangara yao liwesa nyota TV ulo mara erikula area mumbo ya Kenya ngala mambo kama somo ekulo bainise makali sio kama rewo aka KCC ake horeha ne bana befui sababu mwema achi kuendelea nimba haine. Kwendele no guchuro resipindi sio kurukitwa mara mambo akeri hula ere chimbe kacha mumbo mambo kama somo ndikubola kana nende honorable Catherine honorable mediatrice omwami Jeff ala nende omwami Ndindia byambi kuchiriri CSPD sino meno sanyo omwami honorable Catherine kuchire mkumwa machi Jeff ni amala harbe sabasa machuko kao omwabo wakaria akahuini abana mchimbe katika buhani nukubako mchimbe kachindi akuini abana mchimbe kachiefwe cha mumbo nubako mchimbe kachindi nebila muno bandu kuchaho mu byalo bindi kubonesi endelea ese nindula musukuli busiye ini njani bananga bundu undi sale ndebonera makwa mangi ndeka makwa mangi ndabona ngabahana behalanga ngabamwenya ngabarisiponda ebyo kuchore ima bya Buganda mundu omusisi yani naserera ebyo ndamanya mukhane no kushamba nano nebila bandu bacheho mu byalo bindi babonesi endelea kulwa by class 8 atabecha bange bali chinda esienda ndamanya samu bakhana ata khusudale sibasudanga lakini nganda chako ningutana nende Vikikuyu nende Vikalenjini byana bili empowered ndabone njemwe kulwa khaya ho khuchakho siya across the nation ndafejela ata form 2 ndakhamalira kulanda ndayoba muno so nebila ibana bachekho babone khongwe bandi nabo bakhusibwa bari kulo mubicha khabyefwe omo sakasindi mama nalaliya cha muskuli ese baba yafa khale ngana khubona sambwe kwisi konya ngo konye sabuni nekhane lwanye ina ebazazi bandi babona bali khaba we binya sawiso male you can because ese khuba mwana esikhana khusibwa a very small village ata Google map isiri kulinyolelesya ndali ndakolwa bindu babukesi bwandi nabo ndibwakuibulwa sa lakini ndaba civilized ndaba exposed ndaba siyasi ndanja khumanya khombo khate mundu wesikana esi yakherusia so mutoka nakhandi siyasi ndanja khubona mpaka ndirusia so mutoka lakini nano mukarikari yosi amakhanga abula ho mundu wesikhazi ndabona mburusia mutoka ata ndakalambo ebyo ndi bandu saba sisacha niye birusia ngane khandi mitoka kya ndabona ngane midolo bana mitoka bitaila ibyo byambona re khandi siyasi ndikia so lekhabana bache nibalangwa muranga kache nibalangwa Mount Kenya yo bache kulwa ata ndingira sa university first year abantu bali chinda bose bali bajja donde bali beba bintu byinda bisindiku bibila yali bibila so kuna bile mindset yemwe dokutana onde bantu bandi abundu byali dormant byesumbwa ngunda byaje kuvuka dali ndabeka siyata nindi bana shamba that is all I saw ninja mu high school nyona bana babelinda bana bajjanga byezini bana bali molusunga ndana bana manga olusunga ingoli babona bona olusunga ndana khotalo manga sokuhayo byali bitinyu ese kwanzo kumikisa ndebandi kulwa
they express that means that reasoning barizona mu lusungu nibandika olusungu cyana bandika olusungu ese ndandika ngolusungu lakini ndikuloba manga luluya mu lusungu nano abana bache muranga bache Kenya High no yona khana fo mwana khereke khako cyo lusunga to hiro bali mwange olusungu mu bukhaye nano abana bache banye ibose mpakali khabachenjire by the end ndakatwa umwani makuru buri mundu yabona change buri mundu yabona ngangenda kandi khala kandi ideya ayesoleta from bantu bali idols bantu sa gossipers from kupeka ndanje sese kuzia khaswili ndanje kubonekana ho kama mundu oli tofauti from bantu bali doesn't mean ngo wiruka from the village ta bimani sasa mwe nukusiri kufunda wanja kula from stage 1 to 2 that is why ndakaluka ingo ndarera myandu ingo no mana school siyange academy ndarera sya mahanga village musi ya mahanga bandu baba class 6 class 7 baka mana ata bande ngapanende god by the time ala ko aba syo bafanga nabo kwani bali ku Kongo lwange kukusya abantu be nasmobi kulinde odehe besacha ni apa renga sempre no la horfanye no ofuna holi elisafu libula torere disafu elio ndia kukusya lukongo so no bona miandu kyande rengo it's because of exposure hando kudangwa University of Nairobi pia honya muno nana oni ande kundikira kabisa ni joina Nairobi dali siringa okuchako Nairobi nana nde mangaza kwa samberi ingira chindai mitoka kibira mingi ekigorofa that's on shamba hata ninji changa paka London ndadeha mundu arula America it's not because we there our village ta ninga lumengo no mana mangasa lukayo but I'm so civilized when it comes to the that means abana baberinga ese mwana anga natasya mahanga bamulanga alliance and then danga makulu bidaini just yes parents day kulwa ne change of environment so le abana baberinga ne kabisa kuire policy kandi ni bataba byo kudeka kananga na munyekera ne na happy bino bila fwaho konya ko na munyekera anyore ko kusebe abundu nikisa lopato Kenyans bidera bila kisa but kama manga kefe akabantu yakasirisa ko hata no dehi ya kusebe odehi mmeko yole mutaita lakini ukanyanga byalo bana bakesya banye bafuna na bai na ko ala ko na dehi ya ani ya down myake kubi ngalo kuira kurira ito kwesera Oriomno bara audio ile olura lwande lwao honorable Catherine bara onyala swari ngala ho audio yao honorable mediatrice machugo kao mawa ko inyabana mumbo yake mwa Kenya ko mchimbe kachini Oriomno Priska bara imbo sino ne so chakira nayo ni sumunje lewere bilai Orusi abano la mumbo charwanyi sini osimbi imbo si ya muhimu sana hata sisi nindo ko bana bange basomera ruwanyu wa mumbo lakini sindu sya kwenya kuelewe ngame efo bantu barula mumbo ngakuinie nge bana banoni bacha ruwanyi ebikuli byefu bya mumbo biriyo kwesanga ko bana bantu barula ruwanyi nibecha mumbo nyenyoba beresa mfano mulai kama bunyalandula ni andi bilai comfortable nayo bilai ndori ngale ebikuli byefu bye bunyale bya primary abana bakoda bilai ni barula abana bande 350 marks and above babulani bachamu bikuli bindi lakini haro bikuli bino bidonganga mbwe bibukula bana barinde marks madidi chini ya 300 and uchonye labo majority bari mu 200 and something niye bari yodonga bikuli bino ni bana banonga bari yodonganga mu bikuli bino amarebo ka form 4 ni karula ni kwenyola mbwe fo kufunyira inyuma zaidi haro no kufunya inyuma zaidi yuma ingira ile ahuna kuwesa bana bandi orula mu bikuli bindi kucha mu bikuli byefu nawe burambo bikuli bya mumbo byadonga inyuma hasa byo bya busiana hana ni kuli bunyala bikuli bye bunyala byadonga inyuma wenya kubenende system nukuyine bana befo ni bacheria rehabana barurwanyi bose be kombe kucha mu bikuli byefu bya mumbo
virabasa mbone fuko ekomba ngochiere kulola mbo civilization iri area na efu eno sibalola mbo civilization iriyo kuberanga mheshimiwa Catherine Yabola bono cherwanye eno olola onyola civilization uchonyola bakikuyu uchonyola bakalenjini uchonyola barini bakubese that exposure konyombo bikulu befu ya mumbo byosibe ku standard iria bo bana ni barula Tarbo bana ni barula Meru ni becha bikulu befu ya mumbo bosi balole bachonyola exposure bunyala bachonyola exposure bihiga bachonyola exposure Matayos na abaruki bariho nende abantu bose babani basomere je favor alumni bafunye ingo bakwani bikuli manya kudira ne kwani bikuli byefwe to level that ngefo kuyinya ngakuyinya befu ni bachabwanyeri okonya masomo kosu kukwesa bariani becheno nero ni erihula kubera nukura khola kuriyo kwarere bikuli byefwe ku level irenya do kwesa abana bandi orularwanyera kucha bikuli byefwe unalo lusanga abantu badongere inyuma so esene risabo ryange bokudira no kurere bikuli byefwano bana bebarula abandi bekombo dongano omwana nasoma school kama Budalangi primary abechenga nasoma niye komba mbwe susu ndakhabira ho marebo ndacha nangina girls ama ndakhabira ho marebo ndacha na menya girls I mean school siri within kubera school sene silai sihola marebo bilai ngala vesa time ndari Bahati girls na MP wa Bahati girls arebwa mbwe ngoriano abana basomere mu area abanda mu constituency yawo no bari mu school syamu kwanyo nabona abana basabi sana bari mu school yeso handi bana no bakuyananga basomere mu the same village but bakuyananga donga mu school syabo so kwera school syabo so kolanga marebo bida ebilai so charwanye sinishida ngabachia ko sikurere na handi befu bano uhakikise mbe sibachia bose bekombo donga mu bikuli byabo kubera school ni schola bilai kwekadi ya ho school kama St Paul Samkura niesi hirre mu Kenya oparambo bana befu bari mu Busia amabari Kakamega bari higa sibane kombocha St Paul Samkura kwa hao konde bidi kama viongozi kurere bikuli biri ku level iria enyalo kwenye kwesa bana bandi okuicho someramu ibine kunakola nukudirane yefo viongozi nende basomi bose nukuchiralala uhakisimba bikuli bino binde chilabara chiera uhakisimba bikuli bino binde chilabaratori chiera. It's very sad esi andula no ngade school kama Musoma secondary abana bachango hola national exams ne school si umama laboratory the school is no si umama lab ni bana bari holanga chemistry bana bari holanga biology bari holanga physics werebe humbo mwana unari holanga marebari ni still ba hola marebo ka form fako hari mwana unanyola C- ama anyola D+ kunyalola uma mwana un it's because ngefo baruke ngefo viongozi ngefo bantu basomereo kusudira nangalala kukusie bikuli befo kubera lebo irienye kubera ngala chimbe kama Central kama Rift Valley onalo labantu badirane odola alumni bafunyayo ngama Jeff aborere okwesarambe ili bikuli bino birero kulebo ino bende chi laboratory bende facilities chiara nenu kubana those facilities civilization ya kukonyanga unayinyola sawa kubera onanyola so mugiria maluru area yechere mpaka St Benedict's Budalangi kubera facilities chira kubera performance school eso bibana bane interact rasa kubani kuri bile fo kuyiruhanga kwose nukuchera andike ya kuyiruha nukuchera aro mwechanga bolanga mbona kuru effect bomwana na rula Busia rafu ya duma na kuru niye cha mukono kuno harata lunyala siyenyo loma are nyama muswahili alola are civilized kabisa and chances are very high mwana na musiani esana ke kabo anabona ise sinyaloke kamuhana munyala sinyaloke kamuhana musami are chokonya bahana balafu basebe barieno kubera ndo lambo arisina ari civilized akonya baringa Priska and Catherine ise ngama bamaringa mamedi abana nyokonya barieno kwa hivyo for us to be civilized okwesa bana befu badonyana ndo okwesa bantu kuicheno okusie bikuli byefwe lazima tutashikana kureda facilities kinda mu bikuli byefwe kubikusie muri omukerese Ora mindindi hona boindindi masira hona ori omule chone chimbawa sio kumbe changa harora chifunyangia haja kire mediatrice ya hare herano
nibwadi erimbo hohera kwekase ebikuli byefu birula mumbo byose kubisingisye binyale huba bikuli ebisangasya abandu bandi hurula erwanyi hucho kusomeramu nabwe nawo okuhole ndiyo mbere kamende wahalomalomo humusoma secondary hamba hubiro oriyo muno lokubera school sino mafriko kabakwamo mpaka bawuya aronga alio bolanga mu laboratory babula sina nubwadiri yani matokeo kabanyora ko mpaka abandu bakasangara nesinu cya kunyala kwahola emwombo mwahasaba ko bisala byobunge baruwo bandu bandi sindu baholanga ngababunge munyalo kudaha abana bengo balangiro rwanyi abadaho kuche rwanyi yo bakie nibirumba matongolo webusiba barina ko kanyala kabarungire rwanyi kanyala kabaira Kenya High kanyala kabaira Alliance abandu abone bafunya mudaleria nibafunya mu bikule byasyeyo bachohonya basyabwe ende study culture school shabachiremo bachokwekesanya nda basyabwe ero kukolanga holi sino hasu holanga manejanga holi sa hafi yefu time binone bya abandu barukenderanga ata alumni Alliance boys strength ya Alliance boys lilonana nda alumni bayo abandu basomera mu school yeso aruno nyola mu school sino sero morengo sero mufana mudi awori sero mufana kreatu murungi abandu aboni becha alala no wala bagakwenyo ebya kuri abana bano banali icanga biruleho zindo fili school yeso marahalala ne efwe obufolo bwakore nabwo buno no bulwaye bwefwe no bulwaye buri mumbo inamba uri bandu bo kuberese bwo muno oheraho kuba bandu bo kurusia arato mundu waheka sereho ya rusia silingi chaye 10 ama silingi chaye 12 yabolara hako change 12 kanopura alanga bandu basomera mu school sino si kinyala cya kule kiyo ku cyade hera bana bya huriya bariya umuyo ko kurubulamo aro bandu abari mu buye yangoge fube meresi ucyake fuye kesanya nde bana befwe bwe esididi siornasi yesu ya habasi ngiye kumicha habasi mo kumekaviri ya makarano numorale langa abandu barula mu school sino nyala cyahonya abandu bana bano babe cyanga na match kabe honyara buri buhya abasubana cyo kukonya match ruwanyi bihabe bakiro konyara match ruwanyi bana bari mu class basoma matokeo kananyo warahana malai ubulwaye bwo emalemo ubulwaye bwo kuberesi bwo heraho nga Rusia abandu bandi baruwanyi banonga abandu baseba abo mulolanga no kulanga arambe chefu kya masika munyano hola arambe chiwiki chidaru chiwiki chine oraye cya indu fumia ndale iro mubire ko mudala lakini bandu bandi abari nendo moyo ko Rusia nibecha nibehala ho sandala ho sachibiri cyongone ndo bamara ko yesha matongo labo ulo kubera bari nende imera nendo moyo ko Rusia kulia abasubara nende imera yo kuberesubwa bino kuchake kwe kakala kala bandu befwe bosu bolao nuko bola buriyo the alumni organizations bikanda by'abana basomera mu pekuli yo na basomera sawo bongone enda barula ambiao nibirumbo wasoma Alliance ama wasoma Bahati ne ngorula ni school siriambiao no ringala mu school siriano no nyalanda hola ho mosina osingesia nifuro okora nibirumbo no kukonyo mwana mulala to mukore bilaro ili boost morali yecha akanye bindu bya masomo onyala wakole sindu kamese lolo kutaho kusaba bandu befwe ameyo nyalo kuba nori yao abandi kwasoma ngata no ralo laho textbooks yao sio ngoneso kulirwe lakini onyalo kunyola mundu mulala mu alumni sabarulao ya rulaho ya sakuhaho naruho ndobule yango yabo lara hareshe mwano kongira muso muri hisabu isenda mukurasta bosya isho supplement beto ya honyaraga mu class omwana yona nyola bukubira hisabu kwa akera hanyola izawadi kwa mara ya kwanza omwana necho kuye kasani nda masomo arero wechure sanie kuchake okwanya strong alumni organizations na alumni sterabacha abandu basomera sawo bongone babenenda bandu barula ambi aho bachake ukonye bikuli byabo bisingira ne imbosi yindi ngaba bunge haroge ngono munyole bisala mulingale mu matongolo kamubetana ngaka basari munyalo kukehonyera muriye okwa attract abana bakeki badonge mu maeneo kenwako munyalo mwabo wala murebana no birre marebo ni obulama pesa kahuyira ucho kusoma musikulisha bakulanga amareria donga musikulisha no siriano sino ekuko cyo kurongera fi yawo yose
adal le hu wala mu chobe risho mwana yi basari 1200 numu beresha numu murungira fezi yosu mwana ya aba mu school ya soma muchonyo lao A- muchonyo la A plane chirula mu school giye mwene ebo bisiri cyo kwenyo usindisha matokeo na bandu baruleru anyeyo ni becha okwekera omalaho mbwene yakuraha abana befu okuruleru anyi kabisa nga hwafukirisa hwosi ubaka nyine basakuhe nibacheru anyewe cyo bukana ndabashyabwe bakwani network indai icho kuruhonye efu yohani acha seno namalo hukesa na rere ya kulia Orio muno mwami ndindi abaya ndola parukumboranga bari byange bikire lakini sabasa kuma kwa habola akabikulikano umwami Jeff no versa nimba haimarisi ama kwa BBI kuna kukula mbani BBI isiendelea kuna na malamera hivi kicha aro Jeff mako kwa hali malamera hako sabasa obole ripori yao eri marisi ya kumba haichuri ya rero mwami Jeff eti skule eti omumbo nete skule eti amani sana ulenga amahuwa eti skule shingana Kakamega mubola kolanya ti nokutia Butere kutia MC Bunyore telitia kata nokukola mahuwa manji ulinenda umundu shingana Najib Balala ni alumni wa Kakamega ya ashiro ho shinduka Kakamega hubole mbo Najibu yalano ho shinanisha khola chishino aya kutia Mrs Ruto omuhaye wa deputy manyembu yali ni alumni wa Butere yes ishindiro ni shingana muhabona ndi abantu banyalo yale basome yale lakini school tyo mumbo tyabukulanga bandu khurula timbeka tyosi khasitsa khumalirisia obulamba buli ni kweli khole exposure ya bana befu obulai kata Priska nende manyire indindi nende ma honorables balano esini kasi yakholanga because bukulanga bana iraho Malaysia iraho kalini Rome kale khulara Sri Lanka khulairayo abana by the way ni marketing yakholatsa bwenao ho abana exposure ni ndai lakini khukalusie shingana khwala tsano mbu abandu bakhusie at school tyo mumbo honorables MPs kutia mu governors bakhusie school abeusi balipa mpesa abakhusie at school tyango nefu at school tyofsino omba khobulra khobisana nomba khomia olwene la matyangi yetsa monenda mahuwa preventing cheating in exam lava bandu bachaka khutirwa khuboletsa bulamba lava bandu bachaka khutirwa khuiba marebo at school tiefu etetia khwasi ne chinenyo khuna ma names tawe lakini khumanye mbo okhurula la mahuwa cheating katirwa hotseni nangwa khunde school nyingi etetiasi ne efosho khonyalo khola khole khori nangwa khusie school tiefu ingawaja abandu befu bakhusie school nyalo khubabira ho ingana Honorable Nabukwesi, who's the PS wa education. Kwa mulanga nga nationally Kamsinga High. Leba khusinja school tsino ni babukulwa nende serikali khoti okhala makwakani. For replacement ya bandu betso okukasi school tsino and Kenya khonyole the right replacement ya principals and the administrators at school tsino. Enyalo khubole nangwa at school okhula ipare at school okhula ni alumni school okhula ni leaders bo mu area metem ni school okhula na abandu bosi abali mu area mune akata abana ne bali yo no mami je honorable Catherine mako kamarisi ebikuli khuinyana khubi so that they are also attractive enough because no bona sana ababunge bali nende development fund ya kwenye vikundi huko mese vikundi kwa expanda so ebintu byokufocus on theory binyikana apart from a high school mundu kiacha mu high school leo anyole kuna department saya training bana basiri mu high school so ebintu ndio chani high school lakini onyendo kada mu university lakini bifwe bandu bajenganga sa chikilasi ade CDF yo ade classroom kuna kwa maparo ako
remember CDF ijengere ku laboratory for research where Mundika High School, where Singalam, where you know, understand that's quality, yes. So value so that we attract atabana who are beyond Kenya. Because the school is young and easy, where the Nankurwa, Amaganda Bali, Nano, the Mansa one, so that we attract stability, teenage mothers, but in the section where everybody included the learning. Because most of people being running, but some the department to deal at the band up. I don't know. Machine can go out, but the lady raven of a many letter A, letter C, in a like has. So when you can equip could be so that I'm now, yes, I better ma, better high way with a hungira, better see, like in the end, the lay and the lesser. So that's the other sources. Otherwise, because it's gas, Orium no Priska ese kuma kwa kange kamariri sianda funyara sa humbosi ya abantu kudirane amese harano ndimu career ya politics ancho mbunge wicha webudalangi esindu sianda raho manani no kusebikuli befe budalangi pero sinde komba omwana rula rugunga primary na cha sacho mumilime ire muchingulu ire komba ngo cha sacho ne budalangi ne inda ire smart nisiye kombo cha budalangi high school so ni medra huka Catherine yabo la kwenye kukwani bikuli bino kubirere ku level iri mbwe ato research iri or baringo iri mutuge nuria ane komba kuichano ili hose kukurala kuche imbere kulala ili kunyalo kusiye bikuli befo bino kubera no ringale mbosi alumni kubola mba alumni bane chaba kusiye bikuli alumni ni bino bana befake sibo sibachire rwanyana ndwaro here bana banyore 200 and something new la form 4 banyolanga D classes bana bechobwera motivate ngabechobwera motivate bobola mbalanga alumni sibana bana ndi force inda ile kuichala lore isa funds okusiye bikuli no konya ibeni mchanganyiko omwana onyore 400 yose anyalodonga mu bikuli byefo bino kwa hivyo viongozi ba bumbo mbasaba amwakire mwose kudirane bilai si bikuli byefo bino kore mu facilities tiara ni hasa busia wandula Kakamega ende bikuli bilai busia munyanga cha kwasomaranga mukura kola nyasiganda amenangi na byari bikuli bilai sana lakini sina sidesi yo rufunyangi asi sina so kwa attract anga balimu banjo nyadonyole bikuli bino kama the time ndasomya hona menye onyola balimu nabadidi muno SSA student ndasomya ngorula form 1 mpaka form 4 kubera balimu nabadi ishida iriena noche bikuli bindo nyola kama alliance balimu nabasabi lakini kusina na menya girls kusina kolanya girls wende balimu baraera onyole mbi subject indi bana behale bawuma balimu what is the problem ishida yefiriena Nuyegira much library chino onyola ngani chi building ebitabo byumamo ishida iriena nkurunde baruke kurunde bantu bahongo barula mumbo busiye fo kuberende matoni general kuberende sina hunde baruke what is the problem onye kudira ngama bantu ba mumbo ni shida yefibe changa kuichala la umundu nasingira nachakolo malomera siku bamurambo ewe oye nyakwe maikura okwa nari yana mukeskefuka bwera sakuchikura saini ndula no ninje rugunga school sandasa maramo rugunga primary ata ninje na bitabo nonyola ko board members abara numukono kwange nara lyo supporta ngangese nyemere ikura anachaka kukuya vita nende bitabebo abalembe bitabebo sokubienya abanye bantu bamumbo ko emaleho mu makesinga mako upare bintu bikusia sialo wera ni ndera hasa kuningala mbonyemere ikura ni right yange nyala sakuwe mango lwandaha kubera sisi ndimunyala ndimwana mumbo nyala ko maikura ngo lwandaha Rakuri ngala mo that perspective ningale mwenderere okusia school sino nukuna dirana kudirana ndabebu sibefwe wakisemba facilities chirimo bana bande playgrounds chinda ibande burisindu abana banasoma bachimberi muno nukuwose kuna kwesa bana bande ndarwanye civilization ino inecha unabanende bantu bahongo badure mbikude mwere chino hanu bacharwanye bose bane kombo funya ingo kubera selo nisihurure
kuno bandu bekomba ofunya nesialo sinyalo hula bila elimu kubera sonyalo humbea mbore onabafwana pilot onabawina ne elimu ino ni uma. This is the foundation kuno ni omusingi kuona banako okuna kusia abundwano nukuno nawe kombe emwe sialo sinaba sekurre nukuno na sekule abasomere nabafunyaria nimbo sino mani madurese nayo mparanga murapara mboni jokes ndisa serious nayo bobijana befwe aba mumbo nga musoma n'umucyarwa nyo tafadhali mukeke bahana benga mumbo kubera no kukemwe ndiko funya mwe okusesialo siemwe orabona mbese ndasoma ndi civilized haro sinyendo de here tafadhali funya mu de here ili mumba haria mugusiyesialo sialo siyefwe kubera no de hara muse no keka musebe cyo kubara mbwe uchisu na chirio sinanjiyeyo ne mukularilo ba Muranga mukularilo ba Nakuru murahanga bundu area muriye wino na kusiye bikuliye muriyo muno Oriani ole bo wa windindi Maria risk hanja kera media hare herano na muito dizembo awe okera habasnyawo omera awe okera habasnyawo omera wala da bana be okera ona hadu omera wenao onyo no muri ere rwanya de samani esibu siaba anyahane okumu echorisha bwari andabo niene ndo muhaya wae bahere abwe atanori muhana munyala muhana orula mumbo nonyoro asero anyeyo osikanya hude lakini umwechorisha ngori yefwera bindu byo bilei umukuye sawa murera hawa ya manyahero ya balla basindwa oriata no lawo Kakamega mbihu maduka au nyana kwara au supermarket yesa alo hulo yara chibulai nye chandaraka au siendo eso musacha wana muraka ne yo sia babu siemwe so we kase kubobe wana wefukolyo alafu embo sio yo kuviri kuchuru sanene ndaba CFwe we malemo buoyo hibua okuveresi bwangwa hono bilo moyo kurusia eso niso sindo sia haro ule sere ili no kunyela kwa wala koriyo tukucho lange vidinyo okubukule bitabo kuchange bitabo kuira mbekule befwe okukulaga habinde no kulindogwe yango efwe bene kukenda mbekule beno okuchurisha abana befwe besino okuba engineer electrical engineer dio kuba ndio kuba mechanical engineer no kubori okuba lecturer mu university obosomero no ebindu no kuhabulamo ubulanga bana befu bakenda ho hola mentorship mu bekuli befu eno becho cyabase abongonya la soma wasingira wa cyakudwana mani abantu barunda mumbo esahamba dinye muri bakese muno ata saino kenda media houses kino abantu baholanga mirimo kyamani kiyo kupara graphics ne na baluya barula mumbo lakini borusana na makesi ko kwandikwa ho bula makesi ko kwandika harawe byose cyake bwekasa yoruye cyemo mumiro kiyo muriyo muno kulo buchiro lichuri ya rero no lama kwa goburuki kurula ama kwa goburuki ngara masomo kula kutimbe katika bahani cha Mungu kurula kungangara ya Western Nyota TV kuboriyo muno oriyo muno mlori muhero kwendela na kulo chuno luosi umera na Ise Priska Chuki Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo